Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajingai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Menteri Kechanat Arts and Culture ke Sarkar Jela Usan Bor Sulai haga khatnyau trik dalai pajuya ke District Library hajawai chirup wa MLA ke thany wa man le Menteri ke Sarkar Jela Wailan Mikishla wa sakhi yeman ilong WIM kam hakani ke auditorium. Hadirin ini Menteri de kuburu wa ini ithau iwajuk penman yak yalang wa harukom dato uyo no de bathme we de waskem ne baha kat kam ong librarian ini iyung changain de I we ne liang ka chanat daw pen kre ka wo chana no de bathme nei benta wo man toy ki pej ba nei liang wailat miki de ong wa kat kam wa khana au district librarian de penti bu wa iyung mskem de I we de kentu yo Menteri wa wan paj wo pen yo no da ka district auditorium ka warap paka wailat miki de ong le wa ikwa yong ki wo yo ya ka auditorium wa paka to nei daw wa ha ka ni ka thany ki yele ki drama to wa ka it ki bro wo le de yuluti wa iwan Menteri daw yo ye ithau paj ki wa paka mi mentru ki mo to jaga ka tu ngalawin jungo teng sisi en tempat dia ka tu ki sna ka por jong dang long cimesta doktor mukul kampat dia apa ka government jungi MD 1 lebat MD 2 te habaki sna ki MP theater ka mur ban permentoi especially ya ki music loving youths ki jong bakin yo ban enjoy yang tu mdai yang ki por bikin lain teka sosi kalong ba kalong penban ha tu por mangni jungo kalong penban ka dance jongki anti social elements kalong penban ka jakari jongki masih ki belang bom ter te ya katuru ila ya kan mene ber lokal meling seribu biang temut hagana ka sorkar ka jongi temut ya katuru insa take up biang but ya kan ka bomentaru ya kan ka state library ru harin balai jurep lokal meling ila ya pej bahabat kat kum report na librarian in charge but kini ki officer imat kada ka form ki choni form cha kamlong ka pa biang te ngilaya pruk ngilaya rai ba ya kane kin pa report burut krang managliang jongka consent engineering wing la kada MGC na nya ka tourism department ru ngin siapet ba ya kane ngin happen prano ngin sinabi daga new project dekat kum ka building permission ka batmai ka long G+5 te at least ka song haki bakin dala one other level kin sa report sagi kin penkre ya ga DPR la ga G ground plus 3 ru ka biang ma ground kalong ko parking kan suk ya kiniki pai bar ki one ban ya pa simentai jele kai boker bat sejrong kin sadang ki hall ki auditorium bat ki wi di ki jing don kam te la i don kam bangin pen prabat ya kan ka scheme dengan ladap norong sodong dengan lemah juga government juga ingin sih nilai diskus buat minister ru ngala ya phone buat uru badi local MLA ru bangin le penjurep bangin sa report but accordingly nagliang juga government kecugi hadin keladam ya ke proposal ngin sapa sebuah Ministry of Art and Culture Government of India but jointly but local MLA mangabat ke liang government ru ngin sih le kendu yo culture minister ladam nak lapo ya ketijo ute ya kan ngatrekan poi caki la da gile daga new project long malu malang sim kan poi ki nyau po prapo kror kejiron kam hang ne ban bahap mian te ya kana kapisa kan trai stang na ministry ka belaban ai te ngano le kum longi lokal meli ngadon ban Narendra Modi ji te kemut kumu BJP batanga ale baga MDA government tu biya trai lang berka sarkar MDA apa Delhi paten sin bale kum ki BJP kim pelit lingin sai ingin yo ba te na karau ngila ya rai ba ngin wara be kan scheme na po Ministry of Art and Culture Government of India juga nagi officer bat ka engineering wing juga tourism department da ka MGC bat ka MGC ngila
Ai jumut yaki very soon at their level ba kin sab one kin sa sorbi. Take sai ga report jungi ya ka feasibility jongki ba di katlo ka jaka bagi nang la ban expand ya ka hol berkumtar ka. Mo Kajing temu jong kan district library actually kan ni ngila ya keren nak pos kotor namar ba pilayo ihi de ka condition kumbalong mentaro kan ni ka hall kala long outdated but mabat ka juk mentah bada ka way ka balong concerning ka ba yu ngila yo skeu na district librarian ro ba even ka structure ro imat kam da scam tan sho tenang kata ka daw it's dag jing skeu khia ngala request jing ya keren bad i minister bade pe ya ka art and culture bade pe ya kani ka district library ro te ngala request i gi kumbang pila atip bangidang suwan nang te ban inspect ya tu ka jaka ban sinayo kyang na ba square tangong menta ka singin sim ka busun dan bangin wan pa ya kani ro ka jo ka por numar kala dai ka high time yang ni bangin yo no naka district auditorium ko babiang pat ka ba kat kum ka juk pamenta but especially pila atip hi ka jowa hi ka long ko mo ka one of the oldest district but ha ka jo ka por ka ka bakham long unique ka bakham kongsan hang ni ba hado menta ngi shani shapo jowai ngidang yele kai bha ki theaters ki drama ki bisai khot te hoi bon na ki locality jongi ki shani ki don ya ki ki jungwali mo mi khot shani tangba bon sen ni haki por ba ki yele kai ya ki theater ki drama bon sen mut ki kim dap ki jaka bon sen ki haban even pen kle da ki laki draw menu ban yo ban song pai kai menu bom yo tengah ngas ngau ba habaka sarkar kala mo kala don ya kenika hall tingi don kam ban pensnaru ba nang bangin la ban kan long mo kan yarap habarok ki liang na barok ki program bat kumjuk ro namar ki pilatip kenika drama kenika theater kala long ka weina ka riti dustur ka bengi follow na do ki por barim tingi kwa ban penek pensa ya keniro kumba i maro ba pe ya art and culture tingi kwa ba ngin penek pensa ya kenika riti dustur ro tada kata ka mo request ai ngaso komen nga ai kublaish ka de ya minister badan burom ba ilawan knang lawan ban dalade hi bat ndai ka sen ka ban kong ki por bo manchwaro ilawan hi bat ngangai scam bat kani na ki por bo manchwaro na kliang CM ro ula ngila pensieu na kliang jong u bat ma uru ula ong ba hoj bangin namla ban le ya barok ki jakarta ba at least ni kwa ban make sure ba at least ka shillong ka tura ka juwai at least kini ki lightly ki jakarta kin don ya kini ki facilities ki ba biang ki ba pej ya ki balong ya ki 3 major region te ngai scam ba ka jing don jong minister menta bat ngini trailang rangkat ba nakaliang jong i kumi minister bela experience bat kam tam idon ke connection so even mendai tang po state seduk secara central ro tengin explore is possibility ngin sampai ha ka jing lam start jong i minister badon burom jong i tengin ngai scam ba ngin sayo ya ka project ka ba kambiang so knang ba kan long ka jing ku bat ka jing mantoy yaki nong song snong jong ka rilom jang tia brok we kan muslim kan ni jaka ka don bat nadu basdang hado kala don nem gajing maramot akne ha em ka slam dala slam ngarum kan mau show alakan makala rimba maramot hoy na ka por ngi sai maramot hi tang ba pila sngau tho hi pila yo i ba imat there is a problem since from the foundation but menta pila yo i ka expansion jong ka mut ki briu ki nang bon population nang bon tingina sngau tho ba ka jing pun kam jong ka ni ka hol kala long very frequent te ngis ngau thu ba la tang na kamar mot ka repair hoy last time ro na kliang jong ka habalong la ha galas MDA government ro ha ka jing lam jong isar hi ila sanction kat kumba lai pu san lak ban le ya ka renovation tang bang ngis ngau thu tang da ka renovation kan nong show tengi don kam hi ban yo no da ka batamai na nomar kani ka problem dai show tang nam ta kini ki jing duna ki bakatuk ani hendai nado ka foundation level te nakata ka daw ngis ngau don kamba ngin ban yo no ka thamai state central library pila i adalah ki jong ki kmat kumnu ka condition jong ka ni library ula don ado ki por man suawa ala sio to ba ka jing dawa hi ka long ba i don come by ya new structure ya kan structure wal arim la dai ba ban demolish ni yo senior ne liang librarian ki batre yang ni staff ki ong ba ka condition jong ni ka la ban laki bahagi wan hagi ni por ba ki don function tengi kerman scam ba ka jing wan jong ni minister man tagas ni along ka jing ko yang ni lagi wai ki mila pa ki wai district pa chatain garo ki la yo apo sulong la yo ni kerman scam ba hajo ka jowai ka badai ka first capital jong jain tia ki por ni scam ba ni ro yo ka jo ka jing ko ni scam gino ba ina ka liang ka seng ni ro ngin bot din halor ki dai ba ka ni benta
establish